Naklonost mladih prema članstvu u Evropskoj uniji uvek je bila veća od ostalog dela populacije. Osim putovanja po evropskim zemljama, mlade privlači i mogućnost studiranja u Evropskoj uniji, mogućnost zaposlenja, viši životni standard. Ali pripadnost Evropskoj uniji ne znači samo bolji standard, već i poštovanje opštih civilizacijskih vrednosti, kao što su tolerancija, solidarnost, jednakost, poštovanje ljudskih prava, ljudskog dostojanstva. Da bi pomogli mladima da razumeju i prihvate ove univerzalne vrednosti, Evropski pokret je pokrenuo obuku za mlade promotere, koji će svojim vršnjacima ukazivati kako se živi u skladu sa ovim principima. Koliko je mladima blizak evropski sistem vrednosti i kako se on može promovisati, za Evronet otkriva Marija Pudar. Školski raspust za ove mlade ljude nije samo prilika za odmor i dobar provod. 15 njih iz cele Srbije odlučilo je da korisno provede slobodne letnje dane i uključi se u program Evropskog pokreta Nije reč samo o Evropi. Nedavno su na obuci, održanoj u Beogradu, imali priliku da nauče više o vrednostima Evropske unije, kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, solidarnost, pravda, kako bi ih promovisali među vršnjacima. Skoro niko od mojih vršnjaka ni ne razmišlja puno o Evropskoj uniji. Uglavnom preuzimaju mišljenja od svojih roditelja, od učitelja ili koga god smatraju uzorom. Najviše ću raditi na toleranciji, odnosno na poštovanju različitih veroispovesti, rasa, na poštovanju različitog seksualnog opredeljenja. Moj lični motiv cele ove priče jeste da unapredim jednostavno svoje društvo, sredinu u kojoj živim, da podignem svest o značaju onoga što imamo, onoga što jesmo i onoga što možemo da budemo na kraju krajeva. Da bi ispunili svoju misiju i podstakli vršnjake da Evropsku uniju ne posmatraju samo kao mesto gde se bolje živi, već i kao sistem u kome se poštuju pravila, polaznici ovog programa dobili su uputstva kako da organizuju javni događaj u svom gradu i novcem od ulaznica pomognu najugroženijima, da o tome pravilno govore u medijima i komuniciraju sa vršnjacima putem društvenih mreža. Takođe, da ličnim primjerom motivišu ostale da rešavaju probleme u svojoj sredini. Evo, na primjer, da, ne znam, ne treba da mi bude stid da uzmem kesu i da počistim ispred svoje zgrade, a da zato ne tražim neku posebnu nadoknadu ili, ne znam, da napravim neki azil za pse lutalice bez obzira na mogućnosti, što i na taj način skrenem pažnju da nismo jedina živa bića koja delimo ovu planetu. Kada pričamo o nekom, jako je bitno da znamo koja je ciljna grupa, odnosno na koji način ćemo nekom prezentovati neku informaciju. Kao što smo imali primjer, ukoliko mladima pričamo o nečemu u jutarnjem programu ili u večernjem dnevniku, to nema svrhu, jer mladi to ne gledaju. Što znači da su upravo sredstva komunikacije kojima ćemo se mi služiti internet. Pre nego što su kreirali program obuke, stručnjaci Evropskog pokreta sproveli su istraživanje među mladima između 15 i 30 godina. Pokazalo se da različito razmišljaju o Evropskoj uniji u zavisnosti od uzrasta. Srednjoškolci pokazuju najveći evroskepticizam, ali imaju osjećaj za solidarnost i pravdu. Sa druge strane, studenti i zaposleni mladi ljudi žele Srbiju što pre u Evropskoj uniji, prvenstveno zbog boljeg životnog standarda, dok im dostupnost pravde i ostvarivanje građanskih prava ne predstavljaju motiv za članstvo. Međutim, na stavove i jednih i drugih najviše utiče vršnjačka grupa. Uvek postoji kod mladih neko ko je, kako kažemo, neko ko je lider, ko definiše stavove i vrednosti. Ako je on taj koji konkretno sprovodi u delo neke vrednosti, praktikuje ih prosto kroz svoj način života, to će i uticati na njegovog vršnjaka da se on tako ponaša. Jedno od uputstava koje su budući promoteri dobili je da kao kanal komunikacije sa vršnjacima koriste društvene mreže na koje treba da šalju kratke i duhovite poruke i fotografije. Osim vršnjaka, najveći uticaj na stavove mladih imaju pojedine javne ličnosti. To su uvek, na primjer, Bora Đorđević. Znači, kod nas na Fokus grupi je bilo tu i još neko isto priča u još jednom istraživanju. Pa Novak Đoković, pa ne znam, Ceca, Jelena Karleuša i tako da što im oni kažu, oni će to tako i raditi. Nažalost, to je možda tako. S jedne strane to je dobro, s druge strane nije. Nakon formiranja mreže promotera u 20 gradova u Srbiji počeće volonterske akcije i druge aktivnosti u čijem pripremanju će pomagati Kancelarije Evropskog pokreta. Do kraja godine se planira i pokretanje edukativne internet kampanje, a organizovaće se i tribine sa javnim ličnostima.
Da mlade ljude u Srbiji ne krasi tolerancija i osjećaj za jednakost, pokazuju i podaci Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji je ispitivao stavove maturanata. Najveću netrpeljivost pokazali su prema Albancima više od 65%, zatim prema Romima 49% i prema Hrvatima 43%. Etničku netrpeljivost najviše iskazuju mladi Beograđani, a najmanje mladi u Vojvodini. Gledali ste Evronet.